Bo día a todos, imos a dar comezo ao pleno extraordinario do 13 de marzo de 2024. O único punto do día é a designación mediante sorteo dos membros das mesas electorais correspondentes ás eleccións ao Parlamento Europeo do 9 de xuño de 2024. Ten a palabra a secretaria. No, tengo mi propio Moisés. Pero, no va. No va, vale. Y es paradójico que se estropee. Está en ello. Mesa 1 Amado López, María Concepción, vamos ler por orden, da Silva, San Agustín, Emilia, Barro Rey, Iria, Galloso Pereiro, Esperanza, Gregor Rodríguez, David, Fabal García, María Dolores, Amado Fernández, Miguel, Filgueiras Pena, María Manuela, Ares Rosende, Francisco José. Na mesa 1-2-1, Carlesín Moinelo, Pablo, García Rodríguez, Sergio, Bernardo de Barro, Juan José, Feal Aldrey, Víctor, Lagoa Barro, José Daniel, Pérez Pico, Cristina, Martínez Calvo, Borja, Tenreiro Cavada, María Jesús, Fabal Fernández, Pablo. Na mesa 1-3A, 12 Sequeiro, Fernando, Fernández Bouzón, María Dolores, Díaz Fernández, Lucía, Piñeiro Paz, José Andrés, Braje Casteleiro, María Guadalupe, Luaces Lemos, Jorge, Den Cruz de la Jason, Joel, Seijo Vázquez, José Antonio, Solís Prego, Javier. En la mesa 1-3B, Vila Rodríguez, Eva María, Feal Arnoso, José Manuel, González Brueiro, Paula, Rodríguez Gómez, Iria Adriana, Rodríguez Espiñeira, José Francisco, Naveiras Fraga, María Begoña, Granja Feal, Noa, Pérez Romeu, Alba, Varela Deive, Rebeca María. Ben, pois, sin máis puntos, levantamos a sesión. Moitas grazas a todos pola súa asistencia. Sí. Sí. Hola, hola.